Sesiphinde sahlangana futhi kwi-channel yini eniyithanda kakhulu ku-Indovas Sobethu TV. Emalangeni adlule sibonile i-meeting ebisehhotela thizeni lapho uKhuzani umnumzane Mpungose kade ebambe khona umhlangano ney'nduna zakwaGoqo. Iy'nduna zakwaGoqo lezi ezenza umsebenzi omkhulu, zinabantu baphethe emabhrentshini, ukuhlela i-transport, ukulungisa iy'nkinga, abantu abangenamali bayazama indlela ukuthi besizakale. Abantu banamathikithi wenza sure ukuthi abantu bayangena ngaphakathi each and every event esuke inkulu, especially event esuke noKhuzani imthinta kakhulu. Benza sure labo bantu la ukuthi into ihamba ngononina. Okuyinto okumele siyibonge, siyishayela ihlombe-ke ukuthi bayakwenza and indima yabo bayidlala accordingly. Phezu kwakho konke lokho esengikushilo, nansi-ke into enginayo. Iy'nduna kuyabonakala ukuthi zidlala yiphi indima. Engifisa ukukwazi ukuthi mina-ke ikuphi-ke lapho-ke kuhlashe khona izinto. Iy'nduna ziyahamba zibe nomhlangano, ziyakwazi ukumthinta uKhuzani. Kuklasha kuphi-ke uma kunomuntu maybe kwa-TikTok okwaziyo ukuthi laba abantu abangenamabhrentshi, laba bantu laba maybe bangafuni ukungena emabhrentshini, kulaba bantu laba abahamba once off ngaleso sikhathi. Uma kunomuntu ofisayo ukuthi abantu abakanjalo abancede, aze abatholele ney'nduna ukuthi hhayi nangu umuntu ungakuleyo brentshi leyo awumncede, umzamele i-transport cause ufuna ukwazi ukuthi engahamba kanjani. Induna thizeni ibe ne-offense kulokho, kube ngathi abantu abathize babathathela umsebenzi wabo, ngoba ekugcina kosuku igoli i-1 ukuthi uma uyinduna nisuke nisebenza iqhawe lakho, whether uwa-Red Nation, uwa-Blue Nation, uwa-Black Nation, akunandaba. Wena ukuthi kube nabantu abaningi kwi-event, khona abantu bezokwenza umcimbi uhambe kahle ube yimpumelelo. Umuntu osuke ezokhokhola kwesinye isikhathi, umuntu oyimisela ukuthenga ithikithi, ukuthi mhlawumbe induna enye ifile otherwise engathi kuthatheleka umsebenzi wayo. Iyona nto esuke iphatha kabi kakhulu leyo ukuthi-ke why do you feel like that? Yini engakwenza ukuthi wena ucabanga ukuthi kunomuntu lokuthathela umsebenzi wakho? Wena awuthandi uma kunomuntu othi uma ungaboni ngemuva akukhombise ukuthi-ke nakho okunye ongakubonanga akulethele loo nto leyo. Awukuthandi lokho. Ngeke ngifise ukuthi ngelinye ilanga ukuthi whatever kwenzakalile before ama-clash akaba khona, iy'nkulumo ezinokuvela ukuthi labantu leli bandla lakwa-TikTok, leli bandla lakuphi kuphi, iy'nkulumo njengalezo zingandi. Siyazi ukuthi umsebenzi owenziwa ziy'nduna mkhulu kakhulu, kodwa kunabanye abantu abarecruitwe ku-TikTok, abantu ababona ku-TikTok ukuthi yazi nami sengiyayifisa le nto ngenxa yokuthi ngibona ubani nobani nobani lapha ku-TikTok enza amavidiyo ekhuluma ngomsebenzi walelo qhawelelo, ekhuluma ngendaba zokuthola amathikithi, ekhuluma ngendaba ze-transport. Omunye wazoba interested wasiyamcontact-ke lokuthi yazi ngiyakubona ukhuluma ngale nto le, ngingafika kanjani emcimbini. Okuyiyona nto le esuke siyifuna, esuke sifuna yenzeka. Ekugcina kosuku we have to coexist, kumele sisebenzisane. Awukwazi ukuthi ufune ukuthi into yonke ize kuwena yonke, angeke uze uyimele. Uyabadinga abanye abantu abangakubambisa ukuthi bani kunabantu abangapha abangifonelayo, abangi-inboxayo bathi bafuna ukuhamba, ngenza kanjani? Cha, awuthinta ubani une-transport uzwe kuyena ukuthi engakusiza kangakanani. Unabantu abangaki ngapha? Hhayi inani lithi, hhayi u-ede labo bantu labo mhlawumbe bengabatholela i-transport yabo. Simple. Hhayi ukuthi sibe nesikhwele ukuthi manje wona usoza umsebenzi wami, ngoba into esuke kubanga nje ukuthi eqhaweni usuzobona ngathi nawe wenza umsebenzi. But it's not like that. Umhlangano uhambe kahle, umhlahlandlela nayo yonke into abayidiscussile, nama-challenges ababhekana nabo konke bakuvezile, and bayazi ukuthi bashawa yini last year, bayazi ukuthi yini okumele beyilungise this year. Nangendlela isixakaxaka esaba khona, they know ukuthi kulo nyaka lo bazosi-avoida kanjani. Izinto ey'njengalezo ziyalungiseka futhi siye phambili. Ekugcina kosuku igoli ukuthi niphushe i-vision yalowo mculi loyo enisuke nimlandela, cause uyena usuke negoli, uyena usuke nimlandela, uyena usuke nithanda yena, nithanda nezinto azenzayo ebese niyamnceda. Hhayi ukuthi sekune-competition, ayikho i-competition.
Akumelanga kube ne-competition ukuthi wena usufonela iqhawe, kumele kufonelwe yimina iqhawe. No, bonke abantu bane-right ukuthi bangenza ngendlela abangenza ngayo ukuze umsebenzi uye phambili. Yebo, khona kunomthetho, kune-chain of command ukuthi vele awuvele wenza izinto, but sometimes isidingo salokho asikho ukuthi uxhamazele uze ufile ngathi wena usuya-replace-eka. Mhlawumbe kusabonakala, maybe usahlala kwi-VIP, maybe usawathola amathikithi, ngoba phela into esukilela ama-benefit ukuthi wena uthola amathikithi, uhlala kwi-VIP, mhlawumbe nemali ye-transport, angazi kusuke kubanga lezi zinto lezo. Kanti gcina usuku nisuke nizosebenzela ukuthi umsebenzi walelo qhawe lelo uye phambili. Isithembe ukuthi amathikithi abantu bayaqhubeka bawathenga, and abantu bayahlela ama-transport, and futhi iy'nkinga zizoba ncane, bazoziminimize abantu, kungabi ney'nkinga ey'fanayo unyaka nonyaka. Isale kahle.